Ni ibintu bisanzwe ko abantu bose dukunda kwibaza ku bijyanye n'imibereho y'abastari, ibyamamare n'abandi bikomerezwa mu isi. Ariko kenshi cyane ukunda gusanga twibaza ku bijyanye n'uko babaho, uburyo bakora ingendo, bikaba akarusho tugeze ku ngendo zo mu kirere. Uratekereza iki ndamutse nkubwiye ku ndege ya mbere ikoreshwa na perezida wa mbere ukomeye gusumbya abandi kuri uyu mugabane wa Afurika? Ubusanzwe iyo ugiye kuri Google ukandikamo ngo ninde mu perezida wa mbere muri Afurika, bazakuzanira His Excellent Paul Kagame. Ibi ntabwo ngira ngo tubigeho impaka kubera ko uyu mugabo n'ubundi yanditse izina akamwe mu bagabo bakomeye cyane kuri uyu mugabane barimo banavugwaho cyane n'ibitangazamakuru by'isi muri iyi minsi. His Excellent Paul Kagame. Uramutse witegereje indege ushobora kubona ari indege irahiciriritse isanzwe, ariko mu by'ukuri siko bimeze. Ese indege yahisemo kugenderamo ni indege ki? Ikora ite kubera ko ariyo yahisemo ubundi? Gulfstream G600ER Private or Business Jet. Indege y'igitangaza, indege yo mu kiragano kigezweho, indege idasanzwe. Iyi ni imwe mu ndege ikoreshwa n'abantu b'ibyamamare bahambaye nka Jeff Bezos, akaba umwami wa Amazon. Ikoreshwa n'umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk, ufite uruganda ruzwi nka Tesla, akagira na kompanyi ya SpaceX, wongeyeho na X yahoze ari Twitter. Iyi ngiyi kandi ikoreshwa n'abakinnyi muri za filime nka Oprah Winfrey, wamamaye mu bijyanye no guhostinga abastari benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akaba n'ubundi n'umukinnyi wa za sinema. Ikoreshwa n'abandi bastari nka Cristiano Ronaldo ndetse n'umuryango w'abakadashya, ariko by'umwihariko igakoreshwa na perezida wa mbere ukomeye gusumbya abandi kuri umugabane wa Afurika, His Excellent Paul Kagame. Ubusanzwe ushobora kwibaza uti ubundi indege ni gati ki? Ikora ite? Ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ituma ibikomerezwa n'ibihangange biyihitamo? Ese no kubera ko ariyo His Excellent Paul Kagame yahisemo? Ndaza kuyigutembereza nkubwire imikorere yayo, ndaza kukwinjizamo indani imbere muri yo nkubwire uburyo iteye n'uburyo imeze mu buryo budasanzwe, nawe uraza gutungurwa. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Mutavu Official, wibuke gukanda ku nzogera uduhe subscribe kugira ngo byinshi dukora uzajye ubikurikirana ku kamwanya bigisohoka. Nuramuka ukunze iyi video wibuke gukanda like. Rwanda rwiza rw'ejo ni njyewe nawe uramutse ubishaka. Nitwa Mutavu Ismael, nguhaye ikaze mu kiganiro. Gulfstream G650ER Private Jet, amahitamo yonyine rukumbi ya His Excellent Paul Kagame mu kuguruka no gutembera mu kirere. Iyi ni indege yo mu bwoko bw'ikiragano kigezwe nk'uko nabikubwiye, ariko igakorwa n'uruganda rwa Gulfstream Aerospace rubarizwa muri leta ya Georgia mu gace ka Savannah, hakaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubusanzwe indege ifite ikoranabuhanga rya FBW, Fly by Wires. Ubu ni uburyo bwa za mudasobwa zihurizwa hamwe maze zigakora inshingano nk'iya pilote. Bishaka kuvuga yuko pilote akanda kuri buto yonyine maze izi mudasobwa zigakora akazi yagakwiye gukora kose. Ibi bituma indege ibasha kwihagurutsa, ikaguruka no kugwa bikaba nk'uko nguko. Pilote nta kazi kenshi akoze. Ibi ngibi biha ubushobozi bwo kugabanya ibiro kuko hari amasinga menshi agabanuka muri iyo cables, ibyuma biremereye nka za Plina rods, maze bigatuma iyi ndege iba mu ndege zo mu bwoko bworohereye. Nimwe mu bwoko bw'indege nini cyane zirukanka kandi ku muvuduko munini cyane gusumbya izindi zo muri ubu bwoko bwa private jet. Gulfstream G650ER ibishobora kugenda ku muvuduko ungana n'ibirometero 1130 mu isaha. Ibirenze kuri ibyi ibishobora kumara mu kirere cyangwa se kuguruka ku ntera ingana n'ibirometero 12960. Ibaze nawe. Ni nini cyane kubera ko yifitemo ahabikwa ibikoresho, baggage compartment hangana na metero kibe 5.52. Ifite engine ebyiri cyangwa se moteri ebyiri zo mu bwoko bwa BR725A112. Ni nini koko kubera ko ifitemo ibyumba bya cabin crew, ni ibyumba bicumbikiramo abakora muri iyi ndege nk'akazi kabo. Ikagira aho barira, aho baryama, aho baganirira ndetse n'ahandi. Yifitemo wifi, TV monitors, ni ibintu byumvikana kuko kandi ifite ubushobozi bwo kwinjiza umwuka mwiza ukonje wa oxygene iwukuye hanze ukinjiramo imbere. Ifite ubushobozi bwo kugira ikizwi nka air conditioning system kubera ko nyine icenge ikazamuka mu kirere gishyushye
uba ufite ubushobozi bwo kuregera umwuka maze hakaza akayaga gahehereye, nyuma nuko ishobora kugera ahari ubutita, ubundi nanone ukazamura degere Celsius ku kigero cyiza mo imbere, ikizwi nyine nka air conditioner. Nubwo iyi ndege ari nini ikihuta cyane ku muvuduko munini, nayo niko ikoresha amavuta menshi cyane, kuko mu isaha imwe iba ishobora gukonsoma nibura garo zigera kuri 500. Uyishyize mu maritiro ushobora gusanga ari litiro zisaga hafi 2000 mu gihe cy'isaha. Ibaze nawe ayo mavuta ni menshi cyane. Iyi ni indege kandi ihagaze agaciro kangana na miliyoni 70 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbere muri yo ifite ubwiza bw'agatangaza kubera yuko isa n'itakishije zahabu, ikagira imirimbo myiza yose ishobora kuba yarabarijwe mu isi mu bijyanye n'indege zose nziza. Nkuko nabikubwiye kandi iyi ndege igira amadirishya agera ku 8 kuri buri ruhande, akaba acuye cyangwa ashushanyije mu ishusho y'igi. Abafite ubushobozi bwo kwinjiza ishusho ndetse n'urumuri ruturutse hanze y'indege, ku buryo abagenzi baryoherwa no kureba ibyiza byose bidasanzwe bibarizwa hejuru y'ikirere cyacu cy'isi. Ibarizwamo ibitanda byiza kandi bidasanzwe bifite tekinoloji ku buryo bikunjwa bikanakunjurwa mu buryo budasanzwe, bitari munsi ya 6, ibiha ubushobozi ababiryamamo byo kuryama neza bakaruhuka. Buryo waryamye muri iyi ndege aba ashobora kugira ijoro ryiza kandi ridasanzwe. Haba hatuje cyane, hari umutekano ku buryo gutandukanya kugenda mu ndege no kwicara mu rugo iwawe muri jaride bigoye cyane. Ababashije kugenda muri iyi ndege bavuga yuko uba ushobora kuguruka amamayiro n'amamayiro y'ibirometero, ntuzigere umenya igihe wayakoreye bitewe n'ukuntu iyi ndege iba yuzuyemo umutekano n'ibindi byose biryoheye ijisho ry'umuntu, cyangwa se biha umutekano n'akazoza ku muntu. Uba ushobora kugira ikibazo wicaye muri iyi ndege ariko kikabasha gukemurwa n'umuganga w'inzobere uyigendamo, kuko iyi ndege ubwayo ifitemo laboratoire, yifitemo kantine nziza n'ahabikwa inzoga n'imivinyo by'agatangaza ku bayigendamo, uburyo buri kimwe cyose mu bwoko bw'ibiribwa n'ibinyobwa ushobora kugisanga muri iyi ndege. Hari ikoranabuhanga rya satelite ridasanzwe riba rifite uburyo rikorana n'iyi ndege, ku buryo yigiramo connection ya 5G wireless, n'ikoranabuhanga rigena za channel zitabarika mu isi, ku buryo bishobora korohera kugenda ureba amashusho mu buryo aba agaragara neza kuri TV, yaza mu audio yayunguruye n'amavideo agaragara neza. Byose bigakeshwa tekinoloji n'ubuhangange bw'iyi ndege. Ifitemo ikoranabuhanga rya satelite rituma izi satelite zihuza n'iyi ndege. Ibarizwamo connection ya 5G wireless n'ikoranabuhanga rigena za channel zitabarika mu isi, aho ushobora kugenda ureba televiziyo mu mashusho meza ndetse n'amajwi meza yunguruye. Byose bikeshwa ikoranabuhanga ry'iyi ndege. Kubaza ibyuma by'ikoranabuhanga electronic device ubundi bikunda kugira ingeso yo gushyuha cyangwa gukonja bikaba byakwangirika, ariko iyi ndege ubwayo yifitemo ikoranabuhanga rigenera telefone yawe cyangwa se radio yawe n'ikindi cyuma cyari cyose cy'ikoranabuhanga kuba kitakwangizwa n'ubushyuhe budasanzwe aho ushobora kuboneka aho ngaho cyangwa se ubukonje. Ahanini byose bikagenwa na application ya mudasobwa ikorana n'iyi ndege, Gulfstream Application Software System. Imbere mu byumba habarizwa system igenzura ikanakontorora iyi ndege, naho barizwa ikoranabuhanga ryo mu kiragano kigezweho, kubera ko pilot aba afite ubushobozi bwo kuhicara akagenda agenzura iyi ndege ayikontorora, areba kuri screen za mudasobwa, ku buryo afite ubushobozi bwo kureba mu mpande n'ikirere igurukaho hejuru ndetse n'aho iteganya kugwa, kimwe n'aho ihagurukira, ku buryo nta cyabasha kuyangiza. Igitangaje kuri iyi ndege ifitemo irindi koranabuhanga ryo kwisana igihe habayeho pane zimwe na zimwe, bidakine ko haza gukenerwa abandi batekinisiye igihe yangije kugwa hasi. Yo ubwayo ifite ubushobozi bwo kubyikorera ikiri no mu kirere. Gusa ikindi kirenze kuri iyi ndege ya His Excellent Paul Kagame nakubwira nuko ifite ubushobozi bw'ikoranabuhanga ryo kuvugururwa isaha ku isaha, ikongerwamo izindi systeme zidasanzwe bijyanye n'ikiragano kigezweho. Ni byinshi byo kuvuga kuri iyi ndege Gulfstream G650ER.
Ni byinshi bidasanzwe byo kuganiraho kuri iyi ndege, ariko kandi niba wakunze iki kiganiro reka nongere nkwibutse gukanda like, niba ari nabwo bwa mbere wageze kuri umurongo wacu wa YouTube Umutavu Official, reka nkurarikire gukanda kuri iyo nzogera iri munsi y'iki kiganiro twiyere subscribe, maze tuzajye tubana 5 kuri 5 dutembera isi n'ibindi biriho bidasanzwe. Mwakoze kubana natwe, reka tubifurize kubaho neza ndetse no kuramba, tubabwira ngo Imana y'u Rwanda igira neza naho ubutaha.